Akaba yaran krui kume pan yakin ujuk di media. Iba martam ni terbot banaduk mentakas ni indai ukhat bapura jongka parti Bharatiya Janata Party Meghalaya Pradesh bagi oga BJP te nakaliang kejongi kung ke parti ngatrai PI hidang kini sini ibladep melawan bantur sport garohels hak bahang thiru iladon ki ex MLA ki join ya ke parti buat kidon rusipun ki aspiran kandidat ki berang ya iron nak di election ke ba ladep nak di election ajar khatpra kidon ki prominent kandidat ki bela join ke parti buat mentar unjuk hang ni bo kasih jantia ke jongi ni sokben ba hadian mengilaya perhat penpentran ke parti ngilayo biang parti ba martam nin perbot ibala join biang sia ke parti ke jongi nak kalian kejongi di beriang semua yakin orang kersian iki bayang basem coba martamlin kibawan bandiran rengkat bandir saki bati ban kunjuru baru kinong tregam jong ke parti ke badan hoboka state kane ketika mission kejongi haswa berpoi election arajan apulai kumba pitip gidon stang kumba katukan ne berai kane ketika pot pengkrek ban pengklanya ke parti bat mentah nang ne syakmat kiram don bun Iban John siya kapati ke jongi. Haka des ni unay wan nan lek sipo nong stoy. Haka bahang thiru ke sudan ki prominent leader. Iban John siya kapati ke jongi. Te chance kabut bahwa ngapik jaga overall jutikam dengan parti kampan sipo India. Ngadi ihun ngadi ismotan ka resmi ka penrem ni kemse dengan kampan jutikam dengan prime minister ini. Narendra Modi ki ngi ba kini tang kini ke parti ala si development manra development ya ke jenga song sain iki development berok ki yang ke hang ni apo ngapong tak ni state ni entre apo we giri India dengan ngasmo ba kumu breu bela dalam slam pada politics ngedi ban ai ke jeng kesan baklan ni ai ngedi ban ai ti kamon ti ke dia ya ke parti minta bengin ai bos so prime minister ni la si bon ki kam ban ta beri